inkweto bamwe he bagenda amasereri kuri none sinzi kuko hari ubwifite inkweto ni ukuvuga ngo inzira yose yabaye ubucafu bw'imyenda ibikoresho ko barata imbunda ko murasanga batayaho uwatwaye imbunda agati ceni uwatwaye ceni agati imbunda uwatwaye ikirato kimwe isapu ishati ibindi byatakaye ku musozi ibyo twababwira nta mwanya bagifite morale yacitse babuze iyo berekeza murabibona kuri za social media zabo cyo twobinga ndabasuje mwese kabisa ati yambu nizere ko mumeze neza natwe tubyutse neza nta kibazo turashima Imana cyane fande ya urakoze cyane reka wenda Richi sinzi nimba warakomeza oya ni ukuri ndimo ndagerageza gushaka kwimyutinga nari ngiye kuguhereza umwanya ngo okay uvugane na thank fanda you atuyobore nkabona biri kwanga sinzi yes noneho mu twemerere afande tumuhereza umwanya ariko nanone mu izina ry'iyi audience ndagira ngo tuguhe umwanya ubashe kuduha ishusho iri muri Mikenke ahantu amadubu n'intare zihagarariye n'akazi bakoze mu magambo make turabizi sometime umwanya wawe ubugoye uwufatisha ariko afande twemerere iyi audience hano hariho abantu bagera hafi mu 150 bakeneye kumva niki cyabaye mu Mikenke ishusho iri muri Mikenke ni iyihe abahungu bacu intare n'amadubu ubu ngubu bahagaze hehe nimba bigushobokeye uduhereze iyo shusho kugira ngo tubashe kuganya umwanya wawe urakoze cyane afande Fidele Rugabo inshuti dukunda turi benshi mikoro ni yawe murakoze cyane Genzo ka host ndetse n'abahoste abako-host bawe ndabona ba sister twirwaneho yambu cyane Richi iminsi myinshi waracecetse nawe nuko gusuzuma nimba utaratangiye kuba kagara bari muri tanga gatubutse ubuga nibo bahe batanga gatubutse rero nkaba mbasuje bavandimwe n'abari hasi mwese speakers listeners mwese uko mwoba mumeze ndabasuhuje mbakumbuye cyane murabizi aha niho dutaramira niho tuganirira niho duhana morale niho tubwirana amakuru niho dusuhuzanya kubakumburanye iby'ukuri mbashimiye ku mwanya mwiza mwatanze wo kugira ngo mukomeze muganiriza abantu natwe nubwo akazi ari kenshi ariko turigora rimwe na rimwe kugira ngo tuzatuza tubaramutse tubaheze updates z'uko ibintu bizaba bimeze ino rero ntabwo njyewe ndi butinde cyane mu gitaramo ariko mu magambo magufi murabizi kuko twahuye n'ibitero bikomeye cyane muri ano mezi yombi aho umwanzi yari afite gahunda zitari nziza kuri murenge yacu ni mu minembwe ya particulier aho ndetse atarafite umugambi mwiza no ku bwoko bwacu ariko Sibomana Imana yacu iracyahari nabyumvise sister bivuga ngo tuzoreba Imana yabo n'Imana yacu iyo badushinyagurira ubushize abarundi muri Gakenke barwanye n'ingabo zacu ngo bageraho baravuga ngo ngo mwaravuze ngo yarabimanye ngo ariko uyu mwaka tuzareba iyo badutuka twenyine byari gukunda ariko iyo badutukanye n'Imana yacu birashobora kutabakundira dufite Imana izikora niyo bigeze ku izeru kandi iyo ngiyo niyo ikiri kumwe n'izi ngabo zacu kuba baradutunze urutoki bakadutungana n'Imana yacu ntabwo bizobahira bizobakurikirana hamwe n'urubyaro rwabo rero twagabweho ibitero by'ukuri zatambukanye ubuzima bw'abantu zasenye ibikorwa byinshi hoba muri Gakenke hoba muri Karingi hoba mu Bidegu hoba Irundu kugeza ubwo bageragaho uburakari bukabana benshi abana bamaze kubakubita bakaza basigara bagenda baregera gusinza ubuhe babona nimaze kurengerwa n'ibyatsi bakayirasa bombe kugira ngo gusabangirize aho bagiye barasa abagore mu mirima kubera ko babona ko bashonje barimo bashakisha ico barya bakabatera amabombe menshi ibintu byatangaje tibyarekera aho ngaho bakaza basigara barasa n'imbwa
bakarasa na buri kantu kose babona gakoze movement ku misozi. Ibyo ni bimwe mu bigaragaza ubwicanyi n'imigambi bari bafite ubwoko bwacu, ariko hamwe n'Imana yacu yakomeje turinda. Si ibyo gusa, bahagurukije drone ziteye ubwoba ziva noneho iriya kuri front line, zitangira kuza ziza zigatera ibitaro. Mwarabibonye za generale ziraraswa inshuro nyinshi, zirasa ibibuga by'indege, zirasa amazu, zirasa abaturage, zirasa imodokari ya Croix Rouge yari mu Minembwe irimo itora inkomeri kugira ngo izigeze mu bitaro. Iyo nayo yabashije kuraswa, nubwo Imana yakinze ntibabasha kuraswa, kandi yari ifite inkomeri, iterwa amabomba agera kuri 2. Ibyo byose ni birimo bikorerwa abaturage ba Minembwe, kandi isi yose iracecetse. Iyo ni imodokari ifite icapa ca Croix Rouge, ariko barimo bayirasa. Rero byagezaho babona kuko inzira ya Gakenke, inzira ya Karingi bidakunze, batangira kudutera baturuka muri Mikenke. Murabizi kuko Mikenke twabashe kuyigarurira mu minsi ishize, biba ngombwa kuko afanda atanga itegeko yuko tugomba gusura kugaruka mu birindiro byacu tugafunga kugira ngo abaturage babeho mu mutekano, aho gukomeza tuja kure zenda bakanyura mu zindi nzira za Panya, yuko abenshi n'abana bavuka hariya za Mikenke, za Gipupu, za Rwitsankuku, za Bidego, za Karingi, baza amayira. Biba ngombwa ko tugaruka tugasura tugafunga kugira ngo abaturage bacu bamererwe neza. Leta na regime y'u Burundi nabo bafatikanyije za FDLR, P5, Bazalendo, Takataka zose zakomeje zitugabaho ibitero. Ku munsi uyu munsi ni ku munsi wa 4, ku wa mbere tugabwaho ibitero, tubisubiza inyuma. Ku wa 2 tugabwaho ibitero, no kuvuga byaturukaga muri Mikenke, ariko bikarasa uruhande rw'ingabo zacu n'ibirindiro byacu berekeza muri Gahwera, no kuvuga ngo iriya mu Duhoko. Ku wa mbere bararasa, tubasubiza inyuma. Ku wa 2 baradutera, tubasubiza inyuma. Ku munsi w'ejo wa 3 baradutera. Ndera fanda avuga yuko bitagomba gukomeza bimera bityo. Nimba ubwo bakomeje basubira kongera gucokoza bashaka kubica abaturage, ingabo zigomba gukomeza zigiza y'umwanzi. Byabaye ngombwa rero ko tumurasa muri Gasiro, tumurasa muri Mikenke, turayifata yose. Abahazi ku kibuga c'indege cegeranye n'inkambi, ahabaga inkambi, turabarasa. Aduye umwe yerekeza Gipupu, turamukurikira, turamurasa yinjira muri Gipupu, dufungiraho. Undi arayambuka Rwerera yerekeza muri Mikarati, dufungira hakuno ya Rwerera. Aduye turamwadivasingana, tumukura muri centre ya Mikenke, tumukura kuri antenne ya Mikenke, turakomeza tumurasa. Uko yakomezaga turasa n'amadrone ya divasinga n'imbunda ziremereye, abana ntibongera gusura guhagarara. Baramurasa mukura kugeza mukuye muri Biraro 2, dufungira aho bita hafi ya Rwitsankuku, harakandi bahita aho bita kwa Kibwana. Ko ndagira ngo umuntu wari iruhande rwanje uhazi neza anibutse aho bita kwa Kibwana, aho niho ingabo zacu zaraye. Rero umwanzi muri iki gitondo akaba yongeye gusubira gukomeza ducokoza, ukaratera ibibombe byinshi, kararasa n'amadrone. Rero ibyo ngibyo ntabwo dukomeza kubyihanganira, nibiba ngombwa umwanzi turamukuraho. Ico twababwira gusa no kumwanzi yatakaje bihagije, nta kintu yabashije guhungana. Twabashije gufata imbunda zikomeye, kugeza ubwo twafashemo n'amadrone menshi yataye aho ngaho muri stoke yabo. Imbunda nyinshi ziremereye za machine gun za 12, amasasu menshi, amabomba menshi ya za drone n'ibindi. Ibyo byose ni minyago, tudashizemo n'ibindi byinshi tudashobora kubasha kuvugira ahangaha, ariko no kubabwira ko umwanzi yaparanganye. Ni muri de bandade, benshi bahunze batazi yo berekera, no mu bisambu baruzuye, abandi ko barafatwa amatekwa, abandi Nyamuhigi nyinshi yerekeje direction Rwitsankuku 0, n'abandi benshi b'Abazalendo bari y'abana babembe n'abafurero bavuka muri kariya karere babashije guhungira muri Gipupu n'ahandi henshi berekera muri Mikarati hakujya ya Rwerera. Rero ico twababwira kuko ako gace bidasubirwaho kabaye tombe, kandi umwanzi yahunze za nzira 7 Bibiliya izivuga. Rero tubabwira kuko dukomeye, duhagaze neza ku rugamba, ingabo zacu zitwaye neza. Afanda akaba yavuze kuko umwanzi nakomeza asubira kutugabaho ibitero, tudakomeza gusubira kongera guceceka, tugomba kumukurikirana kugeza tumugejeje ahari maturuka. Ico twababwira nuko dutangaza amahoro, tubingingira kugira ngo bahagarike ibyo bitero bakomeza bagabo mu baturage. Amabomba menshi mwarabibonye, drone zitatuva hejuru, kugeza ubwo za Sukoyi zirasa muri centre ya Minembwe. Ubwo n'ubucokozi burenze umurongo utukura. Ibyo ntituzokomeza kubyihanganira,
tukaba duhagaze neza, intsinzi iri mu ruhande rwacu, imana yacu turacyari kumwe, abahungu bahagaze neza bafite morale nyinshi. Umwanzi karakubitwa kakujya kw'ingoma, karakubitwa bidasubirwaho, abarundi babuze ayo bacira n'ayo bamira. Ubu nyine yewe na hano za Gakenke ko barumva imirindi bakiruka, ko barikanga ubusa bakarasa, ubu nyine babuze ico gukora. Ico twababwira gusa nuko tubabwira kuko umwanzi yacitse intege kandi yatsinzwe. Mu magambo magufi bitari birebire, uko niko bihagaze. Rero twaba tubashimiye mwebwe muri aha ngaha, murari ijoro ryose mushikije ndetse mutaramye kugira ngo mwumve ibirimo biba, ariko ubu ngubu ni uruhande rwacu kandi umwanzi mu magambo magufi nuko byaba. Murakoze cyane. Mwomyotinga uwo muntu wasinziriye. Uwo ni nde wahogona? Twamutinze. Yes. Iki yasinziriye bibi. Oya ntabwo ariwe Amadu. Afande. Jewe Munyemerere mbaze akabazo kamwe kugira ngo tubashe gukomeza kumva Afande. Ibice bya Mikenke uko wari ubitubwiye, ubu ngubu abahunze berekeza, ni ukuvuga ngo Aduyi imwe yahunze yerekeza za Gipupu, undi n'uri kwerekeza za Mikenke, very good nk'uko wari ubivuze. Iyo urebye imbaraga z'aba bazalendo na koalisiyo yabo y'interahamwe na FARDC, urabona bafite icyizere cyo kwisubiza Mikenke, uburyo bahakubitiwe n'uburyo bahasize? Urakoze cyane Genzo. Ingabo za Kongoro rwose zataye ibintu byose, nta mbaraga bagifite, nta morale bafite, bacitse intege, bataye ibikoresho byose, ntibabashije no kubona umwanya wo kubitwika nk'uko babikoze ku ituru ya mbere. Byose bigandaje aho. Ibi duhe tuvuga ni 100% true, ntabwo dukabya. Icya kabiri, ingabo ntizahunze hamwe, abari berekeje urwo ruhande berekeje Pwezero, abandi bamwe bikonere bafata muri Mikarati, abandi berekeje za Gipupu, abandi baraho mu bisambu. Ni ukuvuga ngo ntibabonye n'umwanya wo kugira ngo reorganizinge neza, babone uburyo bawithdrawing ingabo zabo neza kuri Muhundo. Bakubiswe batababarirwa, yuko tugize iminsi tubihanganisha tubinginga ngo nibavaho ngaho nibareke gukomeza badushotora, ariko ku munsi w'ejo rwose Kongoro ndatekereza kuko ashaka yobwira ingabo ziwe zikawithdrawinga neza, ataruko nguko zirasubira mu maserkeye. Ico twobabwira nuko nta morale bagifite, ko baribuka gusa Genzo. Narababwiye ubushize ukuntu birukanse kuva kwa Buhimba baruhukira muri ntuze muri Mukoko na za Bicumbi, bataye inkweto, bamwe bagenda amasereri. Kuri none sinzi kuko hari ubifite inkweto. Ni ukuvuga ngo inzira yose yabaye ubucafu bw'imyenda, ibikoresho ko barata, imbunda ko murasanga bataye aho, uwatwaye imbunda agati ceni, uwatwaye ceni agati imbunda, uwatwaye ikirato kimwe, isapu, ishati, ibindi byatakaye ku musozi. Ibyo twababwira nta mwanya bagifite, morale yacitse, babuze iyo berekeza. Murabibona no kuri za social media zabo. Ico twobingingira nuko babwira ngo nibahagarika intambara, twebwe tuzorwanira abaturage bacu, kandi morale ni yayindi, ni moja, Muhundo ni ule, umurongo ni wa wundi, ntidusubiye inyuma. Gusa ico twababwira gusa nuko babwira ngo nibagende, nibava ngaho. Twahabatijije igihe kirekire yuko na hacu, twahabaye igihe kirekire. Uyu ni umwanya wo kutongera gusubira kuhabasubiza. Twarawithdrawinze ubushize kugira ngo tubaheze isomo, duhagarare mu birindiro byacu. Baranga baradutera, baraturasa n'amadrone menshi n'ibindi, ariko twebwe twagarutse iwacu. Mikenke ni yacu, dushaka kuko abaturage bacu basubira mu birindiro byabo, bagasubira mu mihana yabo. N'ubu ngubu muzi yuko ari bo turwanira. Rero morale mwobaza Kongoro uko bifashe, ariko ndatekereza kuko bataye ibyubi. Ibyabo rwose birashobora kuba byarangiriyeho. Gusa icyo twababwira n'ahandi nibakomeza baducokoza, naho turahabakura. Ibyo ngibyo twabasezeranya, naho ubundi duhagaze neza nta ribi. Akoze cyane Afande Fidèle. Noneho mu bantu bazamutse, reka mbaze nanjye akabazo kamwe. yes, hanyuma ukurikirane na Nkwakuzi, mbone tubone ku Bande ndagushuhuje cyane turagukumbuye iwacu. Bande salute. Nyine noneho
systeme dufite yambo cyane nanjye turi mu ndabakumbuye gukubita sana sariyuti duhagaze tukayikubita twicaye ariko suni tuzoza tubasanga mwe ntimuzogaruka gusa nitwe tuzabasanga oya nimwe muzaza nimwe muzoza twe ntabwo tuzaza iyo twaratashe oya tuzaza rwose turimo turahambira twadutegereje nyine ngo mikenke ivemo tuzopasuwe nyine tuze turagushuhuje mu kivandimwe ka sariyuti nkuru ndagushuhuje nari ngiye kubaza sefa ahantu muri naho waduye yagiye hararesha gute harangana gute twe n'ahantu tutazi n'ahantu botera ibomba rikagera mu baturage cyangwa ni kure nyine namwe murimo murayumvira kure nako kabazo urakoze cyane aduye ageze kure cyane gusa arashobora gutera bombe ikagwa mu birindiro byacu bya mikenke nyine aho twamaze gufata yuko turi kumwe hafi ariko abaturage ubu nyine bari kure abaturage bari kure ntibashobora kubona bombe ngo ibageraho nkeka byenda ari drone ntabwo bombe ishobora gusura kugera mu baturage icyo twababwira akarere twafashe akarere ubwako konyine kanini cyane kuva mu duhoko ukagera hafi ya Rwisankuku ni nkaho ufasha akandi karere kagiye kungana na Minembwe yose ni ukuvuga ngo twafashe newo nini bagenze umunsi wose kuva mu gitondo cejo kugeza nimugoroba bagejeje mu masaha 9 bapizi goti n'urugenzi rurerure n'akarere kanini mikenke yose kugenda ukagera kuri Rwerera wambuka Mikarati ugasuruga kubita uruhande rwa Gipupu ugasuruga kubita uruhande rwerekeza mu Marunde ugasuruka genda ukagera mu Rwisankuku ugasuruka zukubita hano hejuru ya za Karingi na za Bidegu na karere n'indi territoire muri market na ahantu hanini cyane aho hose yabashije kubatombe umunsi umwe rero ico twokubwira kuko abaturage bahumetse mu buryo hari amabomba menshi ahayavuga muri Minembwe ntibayumve keka bombe zinini zimbunda ziremereye ariko izindi nishi n'amasasu tibakirimo bayumva nukuvuga ngo Minembwe iratuje ugeze muri Minembwe ubu turimo tuvugana nawe wagira ngo ni muri leta tibahebra bamenya makuru y'ibihaye biba amasasu ageze kure cyane rero nibihangane iki ni igihe cyabo tugeze igihe abaturage ariko iki ni igihe cyabo murakoze cyane akabazo gatoya akabazo kanje gatoya Rubemba Karongi za Bicumbi bimeze gute Rubemba umwanzi yatangiye guhunga nta ukirimo na Karongi umwanzi yahunze nta movement ukirimo gusa nta ngabo turoherezayo ariko nazo ni soon iriya za Bicumbi bafite ubwoba bwinshi yuko ingabo z'umwanzi zisigariye muri Bicumbi ruriya rudondogo rwose rwa Bicumbi za Mukoko na Gakenke yo kuwimiko ariko hose nta movement igihari kandi baracecetse ubu nyine wogira ngo none babatijwe ubu nyine ko baratinya imirindi y'intare n'amadubu yuko bashobora kubageraho isaha yari yose ariko ico tuzi nuko barimo bakurikirana intambara ko yayigenda muri Mikenke kandi nabo bazi yuko ababo barimo bakubitwa nta kindi gusa n'intuzi mukurikirane ku maudio y'ababembe n'abafurero umunigi wavuze za ntuze ruriya ruhande rwa muri Mutambara za bahita gute za Kanguri ziriya za Rumanya n'ahandi yepfo no kwa Murima ubu nyine abazarendo na FRDC wabaye gusa umunigi ko barahunga ko baravuga ati noneho dukubiswe n'inkuba tutarigera twumva rero ico twababwira nuko nabasigaye bakeya ziriya ngabo z'u Burundi nazo zifite ubwoba bwinshi ndagira ngo Mbayahaga arashobora kugerageza kubasura nimbe yo bishobora nayanda nimbe yo zamukiriya misozi nuko atabishobora ariko yari kuza gusura ingabo ziwe nazo zimerewe nabi rwose zifite ubwoba bwinshi ntabwo zorohewe oya ntabwo zorohewe rwose ejo naramukurikiye ejo bundi ahababwira ngo yigeze kubabwira ngo muri uko kwezi kwa gatandatu ngo tugiye kuzumva ngo ikigiye kudukubita ndagira ngo arashobora kwibaza kwa gatandatu tugeze itariki 2 z'ukwa karindwi kandi turacahagaze mu birindiro byacu rero nasura ingabo ziwe nimbe byokunda agere kwa Murima afande reka dufate Nkwakuzi yego afande nawe shuhuje nanjye yambutse cyane Nkwakuzi umeze ute namahoro nukuri
ikibazo nabazaga abo bantu rero barimo barahunga bakuyemo inkweto bakuyemo amateni ya gisirikare bakuyemo ibyo bintu ntago mufite ubwoba ko baba bahungiye muri iyo mihana yabo babembe n'abapfurero n'abanyinzu ko n'ubundi bose basa ko batandukanye bishobora kuza kubagora ntago mufite iyo inquiétude kwinjiramo no kugira ngo musafishe mbere yuko mwinjiramo ntago mubona ko bahungiye muri abo baturage bakihindura abaturage ko n'ubundi bamwe ari n'abana babo n'ubundi nabo barundi bose baje kubatabara basa murabyifata ntabwo mubona ko ari ikibazo gikomeye cyane kuko niko bajya babigenza buri gihe yego ni ikibazo yuko gibo bagera aho ngaho kurya katanyama ntizirwana na teni gusa irwana na teni na civil indani iyo abonye urugamba rukomeye atateni n'imbunda agahinduka umuturage uko niko bazarwana bose bo bazarendo n'abandi bose ico ni ikibazo tuzi ariko ibyo ari byo byose hariya tuhafite abasore bahavukiye bahazi dufite abasore baziranye n'abapfurero b'abamayimayi basanzwe aho naho katanyamizo ziringara ziseruka mu gisambo zibaza inzira yerekera Kisangani n'inzira yerekera muri Kananga kandi hani wacu ntayo tugira abo ngabi bo tuzi uburyo tuza tubaronka byoroshe kandi ntibabe bazi n'imvugo bavugira ingara bakivugisha ibifaransa n'ibindi naho abapfurero bahariya ibo turashobora kumenya kubasobanura biragoye n'urugamba narwo ariko tuzi uko turwitwara mu ingabo zacu n'ingabo zisobanutse n'ingabo zihesha zizi gutanga agaciro k'ikiremwa muntu yewe n'abafashwe tumenye ukuntu tuba treating ntabwo ari kurya kwabo ngo bafate batwike barye tumenye uko tubyitwaramo turabafite hano mu maprizo yacu ari muri Minembwe muri Gakangara n'ahandi hose twafatiye ku rugamba ubu nyine basigaye bakora imirimo isanzwe birwa batekera abasirikari rero tuba tuzi uburyo tuba treating tukabagaruramo ideology nziza yuko ubusubwanzi ahubwo ni regime mbi bakorera ariko iyo tubagaruye turabagarura rero tuzi uko tubyitwaramo inkwakuzi ntabwo batubifitemo abapfurero ntabwo ari abanzi bacu ahubwo ni ideology mbi yuko nibo twaturanye nibo twakuranye nibo twiganye iyo tumugaruye twongera twamushira mu mafunzo tukamutraininga tukamugarura mu muhurongo ukwiye agasubira kongera akarwana urabizi yuko tubana n'amavugo tubana mu nzu tubana ku gitanda turakorana turasangira iyo abara kuvuga ngo turwana n'abapfurero n'uwo ntituba tubana ariko turwanye ideology mbi wa mupfurero wagiye muri ideology yo tumufashe turamugarura tukamwigisha tukamuhindura umuntu muzima akaja ku rugamba agasura akarwana rero ibyo ngibyo nibyo dukora nubwo bibe FARDC yo bari munyakasayi yo baruhehe dufite umusodo uri hano mwiza cyane n'umunyakasayi wavuye muri Kasayi mwene wabo Kisekedi ariko ubu nyine n'umusoda uramubwira ati surinde akakubwira ngo twirwaneho kandi ugasanga ari fiere nabyo rero ibyo ngibyo twebwe nta mutima mubi dufite n'abari mu mashamba turabahamagarira kugira ngo bave mu mashamba baveyo baze biripotinge barambika intwaro hasi abitaruko nguko nako abagakomeza baresista ico kubakorera barakize ariko twebwe nta mutima mubi dufite rero urugamba turarukomeje tuzi uko tuzobyitwaramo kandi ingabo zacu ziri professionnel ibyo ngibyo tuzobikora neza okay go ahead Jensen nako kabazo nabazaga gusa it's okay nta kibazo reka ndekera ugiye ko turagira ngo tubashe gufata umwanya profita fande Amori umuntu bita Amori yanyandikiye ansaba kubaza akabazo kamwe hanyuma fande naje ndagaruka na kandi kamwe tubashe kumubohora umwanya wiwe ububaze Amori imbere ubaze hanyuma na Mwanamboka we yari yabaje ibibazo byinshi Amori ni munyumva afata ifungura yewe urakoze cyane sinzi ko ariko karavuga wundi yagenda imbere yes go ahead Amori urakoze cyane Jenzo murakoze n'abandi afande rugabo ndakuramukije cyane yewe ikibazo nangiye kubaza inkwakuzi yakibajije kandi sinogisubiramo gusa icyo avuze yanantwengeje cyane avuze ati mbaye hagawe numvise ngo reka no kuza kuri front line ese yoza mukamushira muri ivyo akaba batekera canka akabagira iki mukomere ku rugamba burya nkunda kubwira abarundi cyane bajya ba genocide muri ko mwiruka muri ko mukubita muri ko mutsinda mu ntambara ijana bagwana bagatsindwa zose nabadukuye mu gihugu cacu nabari batwirukanye n'ubwo rugamba muri ko mugwana n'ugamba rw'abantu so muri kuri side ya humanity je ntacu mbona nta kindi navuga two Imana ibaherekeze muri ubwo mugamba murimo ahandi hose ahantu hose novuga ngo hari abo bicanyi mubakureho na cyane cyane abarundi abo mudasize muri za Minembwe ngo batabura imisozi ya Minembwe badashoboye gutaha i Burundi abo nabatwirukanye nico nagomba kuvuga
ewe ni ibyishimo kumva abantu novuga ngo tuzi ibyo abarundi bariko bakorera tukaba twumva hari abantu nkawe Afande Rugabo nawe mufatakanije muri kumukingira abantu ejo twariko tuvuga independence iyo niyo independence kandi iyo niyo struggle izoshikana ku abantu bagira ubwo burenganzira. Murakoze cyane. Mwanamboka, go ahead. Merci beaucoup. Ndasuhuza Afande cyane muri abafande. Yambu wawa yambu cyane. Nanshimye ko mugihe hari mugihumeka kandi muduhumuriza muduha amakuru meza. Njyewe narishaka kubaza kuko ikintu tubura mu matwi twumva ni poezero. None iyo twumva mikenke mba numva nkaho mikenke iri kure paraporo na poezero kuko poezero numva ariyo yataka bidegu yataka irundu yataka surtout hariya nyine hafi na Minembwe. Nose kuba mufashe mikenke poezero Imana yadufasha basi tugakora space poezero kejo cyangwa ejo bundi ntaka mukora nyine kugira ngo ya poezero kuko ndabona ariyo poezero strategique izifata za bidegu na za irundu. Urakoze cyane. Ako ni akabazo gatoya. Ubu turi kuri attitude imwe yuko iyo dufashe mikenke tube turi kuri attitude imwe na poezero, ntabwo ari nka kuri yatwari za Karingi na bidegu tube turi hasi na turi hejuru. Igihari ntabwo urabizi kuko tutabatera, akenshi baradutera naho tugeze twarahagaze ejo saa 9 tuvuze ngo reka tubarekere ko nguko. Ubu batangiye kutugabaho ibitero, niba komeza batugabaho ibitero n'ahandi turahagera. Rero na poezero ntabwo ari gitangaza yuko akenshi twe tubanza kubasaba tubabwira kenshi tubabwira ngo nibahagarike ibitero byabo ariko bagakomeza batugabaho. N'ubu ngubu drone zabo zatangiye. Ico twababwira gusa dutegereje itegeko kandi murabizi kuko twebwe turi abasirikari uko Afande ategeka niko ingabo ziri bukore. Gusa ico twababwira umwanzi nakomeza dushotora n'ubundi n'ahandi hose turahaba mukura. Nimwihangane muraza kumva update ya nimugoroba. Afande, wenda tugana ku musozo unyemerere n'ubusabe ariko nabonye mushiki wacu wa Nyambo yazamutse. Mushiki wacu banza ujye imbere kubera ko ntabwo ndi buze kuguca mu ijambo. Banza ujye imbere hanyuma ndagukurikira, ndabizi ko ukunda Afande cyane. Urakoze cyane, ndagomba ndakuramutse cyane Afande. Urakoze ku kwitanga wamuza misi yose kuduha updates n'ibiganiro bijanye n'ingene muri ko murwanya ideology mu karere surtout muri Congo. Ndabatera n'intege cyane ku rugamba murimo rwo kwibohora. Ikintu nagomba kubaza uno munsi sinzi ko mwumvise iminsi ibiri iheze ivyavugiwe muri Uniclub mu Rwanda aho abahora muri mouvement FDLR génocidaire iri mu bufatanya bw'Uburundi. Sinzi ko mwavyumvise ko uwunye iri mu Burundi bavuga bati 80% ya CNDD y'abariko baratera uno munsi bari muco bita Hutu Power. Iyo Hutu Power akaba ariyo uno munsi niyo ngengabitekerezo ituma uno munsi abavyeyi badasinzira bo muri Minembwe bahehe aho bariko baratera. Mumbabaresha kuvuga ko sindahametriza ariko bagatsindwa bimwe biteye ubwoba kuva Goma gushika no musi aho bageze. Ariko mu vy'ukuri urabona ni benshi kandi urumva barishize hamwe. Ni ukuvuga umaze kumviriza ibyo bavuga bati tuzogenda gushika no muri Somali no muri Kenya na hehe. Ya ideology ya Hutu Power ukumva ko hariho abayifise, hariho abayigendana. Arico gituma uno munsi birababaje. Ibintu ngomba ndababwire nuko ngo mu Kanyosha ikambi rikuru riri ngo mu Kanyosha i Burundi n'amakuru twumva aho abanyagihugu bahevye barahunga barava mu mihana kubera ibiziga baguma bazana basomba bakora muri Congo bija gufubwa. Donc ngo n'imiryango itabizi aho bapfiriye, imwe itamenya ivyabaye, ati hateye ubwoba muri iryo kambi huzuye ibiziga ngo haranuka ntibagira naho babashira. Ariko tuguma twumva abantu baba deploye. Donc ni ukuvuga ko ya ideology irabandanya muri bita Hutu Power. Uno munsi uravye ku rugamba muriko
bwo kurwanya iyo ideoloji antitutsi muvuga muti pourcentage mugeze ko mu kuyigwanya niyihe au niveau yo muri Congo kuko urabona ko n'umuntu ari muri Kinshasa avuga ngo n'abanyarwanda c'est les Rwandais mu Burundi mu kwirukana no mu kwica abatutsi bavuga bati hamagara Kagame wanyu muri abanyarwanda donc ako kantu ka kanyarwanda karakwiye ahantu hose eka n'umuntu atazi no mwana wese no muri Kenya ko hariho n'abapfa ngo bafise faciès isango n'abatutsi uno munsi barishize hamwe baratera muravye urugamba aho mu rugejeje est-ce que hariho espoir yuko iyi ideologie ishobora gucika muri Congo canke abantu bo kwifata gute kuko biragoye naho muguma mutsinda mwegera imbere ariko abantu imitima yabo ako kantu ntigahera simbona ingene ibi bintu tuzobigwanya ku buryo abantu bazovuga bati tuzobana mu bwubahane canke mu gukundana canke mu kugira gute hariho igihugu kibanyi kigifise iyo ngengabitekerezo gushika kuri perezida murakoze cane urakoze cyane Nyambo ndanagusuhuje cyane dufite ikibazo c'intambara abantu benshi bitiranya bakibaza kuko turi mu kibazo c'intambara y'abakongomani bahagurukiye ubwoko bumwe bw'abanyamurenge kugira ngo babamare cyane byatangiriye ku tuntu duto abapfu rero baza bakanyaga inka z'abanyamurenge ababembe bakanyaga inka z'abanyamurenge bigatangira muri ibyo ngibyo kugeza ubwo perezida Goma yivugiye wenyine yuko ari ikibazo c'abungeri n'abahinzi ariko iyi ni intambara itari y'abungeri n'abahinzi iyi ni intambara itari y'abapfu rero n'abanyamurenge n'ababembe iyi ni intambara itari ya Congo ndetse gusa iyi ni intambara ya region du Grand Lac iyi ni intambara ihayifata kano karere kose turi mu sorry komeza arasa afande akumyutinze by mistake ariko wakomeza fande arenge kuzana bari bamyutinze yagiye kuzamura ariko wakomeza yes ni intambara y'akarere iyo ari intambara y'akarere irimo ideologie y'urwango ndetse yabaye caracterize reka turindire ko yakongera abantu muri kugaragaza kuzamuka hejuru huzuye mu twihanganire nta buryo dufite tubazamura n'amasaha ari gukura